South Africans kodwa awubangakudala bafethu umoya wami udandathekile on my previous post ndiyasho ke into ba hey ayingiphathi kahle ncam nje lento sengathi ifuna ukwenzeka phansi koba utata uThula Sizwe Buthelezi ethethe lanto akayithethile uphakela umthakathi waphendula naye iphakela ugqwirha ngapha ngaphezulu abanye abafowethu besezikhona nje insizwa besezingathi zifuna nje ukuphefumula khonapho hey bafowethu besenexhala niqonda ba hey iyanibinda ke lento because izaba nako nje into ba ivele isibhidise hayi kanti ndilate kwathiwa nje hamba jonga ivideo ka-multiple streams xa nifika hayi bafowethu the very same tata uThula Sizwe Buthelezi hayi andazi noba uye wacinga into yoba imali noba ndiphazamile okanye ngendlela abantu abayiseyithatha ngayo ayikho njalo and kunezazitha besesivuya ke ngongathi zithi sake sibabone into yoba ngoba bazathini okanye baza defire isilo okanye izathi into hayi bafowethu kuthiwa kwabona ophakela umthakathi hayi sebenikeza zonke izibusiso kwathiwa nje bantwana bethu sinijongile qhubani net kanjalo nihamba ngomgca nina lento nithetha ngayo lento nilwelwayo inje ngangoko nithetha ngakho kamnanda nithuki mntu mosinina kamnanda nibethi mntu mosinina qha into eniyifunayo nithi nicela isizwe sokhokho benu sibuye ngakuni nithi nina nidimanda i-law and order nithi nina into eniyifuna into yoba mazitshabalaliswe eziziyobisi ezitshabalalisa isizwe sase-South Africa bafethu indlela endivele ndavuya ngayo ngiyanixelela mna ondaziyo right now kumele bandibhizi ngoMadlanga Commission kodwa nje kuthiwe xa kuthiwa tsiwu hamba obamela into yoba hayi akasaculi ngalotyhuni into obukhona nje osekemncwebile wathi indoda uyayiphazama lento iza kujequla futhi hayi bafethu kuthiwa nje utata uThula Sizwe uthi nje hayi ubukhosi bakwaZulu ubuthi nje ophakela umthakathi babusisekile babaqhube net kanjalo ayini bafowethu ningalibalanga ke yona into yakhona bafethu ne bokuyinto nje ibifuna ukudilwa nabantu bakwaZulu but ingatsho into yoba lento esiyilwayo apha yakwaZulu hayi this one ningalinga nimane nifaka i-tribalism akuna tribalism apha andiyomZulu bafethu ndingumXhosa ndiphakathi ndibhene kanti kuyo ndithi nje kuyayapho sesathi how many lalas how many vukas okwangoku sisenza i-countdown sithi 25 days left kube ibirthday yami suku olukhulu nthetha nge-30 zikaJune kuthiwe asikya qhubani net kanjalo so South Africans hayi akho nto zasima ngaphambili sibusisekile amalanga shona malanga ye amalanga shona malanga amalanga shona malanga ye shona malanga ye amalanga shona malanga ye shona malanga shona malanga ye amalanga shona malanga ye shona malanga shona malanga Ngicisa kakhulu ukuthi njengoba sichaza ukuthi lapha eNingizimu Afrika ziningi inselelo esibhekene nazo. Insizwa nje lena uphakela umthakathi uDabandaba. Uhlelo lwakhe liyaziwa eNdlunkulu. Ufikile wazobika esigodlweni eMashobeni sasinaye emkhosini woselwa. Nakho ke futhi uyingxenye yebutho lesilo umphakela umthakathi. Nakho ke konke akwenzayo kunesibusiso saseNdlunkulu ngoba akathuki inhlamba akalwi namuntu akahlaseli umuntu kodwa lo msebenzi abawenzayo umsebenzi osemqoka wokuqoqa abantu ngaphansi kophawu lokuthi uthotshela umthetho kungabe bekho abantu abasezweni ngokunemthetho kanjalo nonkosikazi uJacinta Bangobese Zuma isilo samabandla simchome uphaphe legwalagwala lesikhathi isilo sivula isishaya umthetho eMgungundlovu kulonyaka sincoma ubuqhawe bukaJacinta nendlela enza ngayo kulo enhlangano yakhe iMarch and March ngoba naye uMangobese akathuki umuntu akahlasela umuntu yonke into abayenzayo bayenza ngenhlonipho sibese sixwayisa ukuthi laba abanye abamba bethuka inhlamba behlasela abantu